matua, si dogor-dogor mula di purung-purungan, mula ni ubat-ubatan, ubat-ubatan ni boru, si basono. Mula ni dendam, mula ni sahara, mula ni Indonesia kaya dengan warisan budaya. Salah satunya adalah ulos. Saya bangga sekali membawa ulos ke internasional. Salah satunya itu adalah Suwon. Saya mau ulos ini akan mencapai dengan internasional lainnya. Saya berharap doa-doa dari saudara-saudara saya dan semua masyarakat saya yang ada di Tapanuli Utara. Harapan saya Ulos dikenal di dunia fashion internasional dan penenun kami yang ada di Tapanuli Utara dicintai di seluruh dunia dan mereka kehidupannya sejahtera. Karena itu saya hadir di sini di Suwon, Korea Selatan. 네, 다음은 인도네시아 무대입니다. 크루시엔 가르사 세계를 만나보십시오. 큰 박수로 맞아주십시오. Si dogor-dogor mula di purung-purungan, mula ni ubat-ubatan, ubat-ubatan ni boru, si basono. Mula ni dendam, mula ni sahara, mula ni yapang, si opat suri solip, si opat malepan rasa si satoru basono. Jadi nabolo. This is very beautiful color and very unique design. I like this. Yeah, this is very wonderful. Now lihat ya, Pras, Tapanuli Utara.
안녕하세요. 에드하우스의 김정우입니다. 제가 오늘 인도네시아 손님들한테 우로스 따빠누리 우따라는 선물을 받았습니다. 색깔도 좋고요. 제주도 참 좋죠. 항상 하고 싶지만 인도네시아 너무 더워서 제주할 수 있을지 모르겠습니다. 하여튼 선물도 좋은 선물 주신 분들께 감사드립니다. terima kasih banyak. Hello Indonesia, I love ulos Indonesia because of this handmade good quality, very traditional. I love it. Dan untuk penenun-penenun yang saya cintai, saya berharap supaya lebih berkreasi lagi karena ulos sudah dicintai di seluruh dunia fashion internasional. Jangan lemah dan jangan putus asa karena kita akan selalu semangat untuk ulos Tapanuli Utara. Moliate penenunku, moliate untuk seluruh Tapanuli Utara, Horas! Asa ibana malah bertengkar Bijodoh dalam waktu langit mulai dipati Tuhan ini Hari Raya Suruh diraih Nauja sadar, nauja seorang diraja Tasi raja Tusa Naturus tu langit, naturus tu debata Pasangan sembahyang Cukup tak Mulai jadi nabolo